Dobro večer, Štip! Dobro večer, pobednički Štip! Da li je jasno koji ke pobedivo Štip? Počituvani Štipljani, mili komši, imam jedno prašanje. Koga se gradi vo Štip? Koga se sozdava vo Štip? Koga Štip je centarna istočna Makedonija? Samo koga VMRO DPMNE pobeduva i samo koga VMRO DPMNE je na vlast. Da li možete da se setite na jedna dobra rabota što SDSM ima napravljeno za ovaj grad? Nema takvo nešto. Nema takvo nešto. Sve što se sozdava i za Štip i za istočna Makedonija se sozdava samo koga VMRO DPMNE je na vlast. Dodeka SDSM veše na vlast, cela istočna Makedonija veše i zaboravena, i zapustena, i otvrljena. Vo zapadna Makedonija imaše автопати, vo istočna Makedonija ne. Vo zapadna Makedonija imaše klinički bolnici, vo istočna Makedonija ne. Vo zapadna Makedonija imaše univerziteti, vo istočna Makedonija ne. VMRO DPMNE ja isprava istorijskata nepravda sprema cela istočna Makedonija. Su izgradbana najkrupnite infrastrukturni projekti za istočna Makedonija. Su izgradbana автопат, su izgradbana ekspresni patišta, su izgradbana gasovod vo istočna Makedonija, su osnovanje na univerzitetot Goce Delčev, su izgradbana kliničkata bolnica vo Štip i su mnogo drugi projekti za cela istočna Makedonija. Počituvani Štipljani, vtoro prašanje, koga našite stranski prijatelji ni se obraćat na makedonski jazik, zar ke dozvolime dvojazičnost vo Štip? Zar ke dozvolime dvojazičnost vo istočna Makedonija? Zar ke dozvolime dvojazičnost vo cela Republika Makedonija? Ke kažeme i Štip, i Veles, i Berovo, i Delčevo, i site gradovi od ova izborna jedinica, sekogaš bile i sekogaš ke bidat na branikotna Makedonija. Zato a na ovije izbori, ki izlezeme masovno, ne samo kako na izbori, ne samo za VMRO DPMNE, ne samo za Nikola Grujevski, tuku za referendum za unitarna, suverena, nezavisna i jedinstvena Republika Makedonija. No gupatine lažeja, ovoj pad nema da dozvolime da ne lažat. Ovoj pad najmasovno kako nikogaš dosega. I Makedoncite, i Turcite, i Vlasite, i Romite, i Bošnjacite, i Srbite. Site se zajedno na ova strana. Sakam da upatam dva apeli. Prvi od apel je do našite sograđani, koji što nekogaš može bi glasale za SDSM ili se podržuvači na SDSM, da razmisla dva pati, da razmisla tri pati, da li sudbinata na nivните idni generaciji, da li sudbината на нивните деца е помалку важна од политичката судбина на Зоран Заев. Дали сакаат да ризикуваат и да ја коцкаат можноста дека и во Štip, и во Велес, и во цела источна Македонија ќе создадеме проблем кој што ќе не можеме со децении понатаму да го исправиме. Затоа упатувам апел и до нив да се обединиме на овие избори. Заради тоа што на овие избори не гласаме само за партии. Гласаме за единствена Македонија. Гласаме за унитарна Македонија. Гласаме за суверена Македонија. На крај уште еден апел. До сите оние кои што може би размислувале да гласаат за помалите политички партии. Сакам јасно и гласно да кажам. Сите оние помали македонски партии кои што ги гледате на избирачкото ливче. Сите тие беа рамо до рамо со Зоран Заев во остварување на целта за дестабилизација и рушење на Република Македонија. Затоа гласот и за Зоран Заев и за тие помали политички партии е глас за рушење, дестабилизација, двојазичност, регионализација, менување на устав, проширување на Охридски рамковен договор. Затоа велиме на овие избори не 5, не 4, не 3, не 2, има само една алтернатива.
Едната алтернатива е суверена, единствена Македонија. Референдум за Македонија. Да сте живи и здрави, да бидеме предводници на референдумот за Македонија. Благодарам. Почитуван драг председателе на ВМРО ДПМН, овде од Штип во 1893 година